Anya laki din! Okay, sir. Bye. Oh, sino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Sabet, bakit? Ay, di ko mareklakay. Kumare? Kat no sir ti awag mo ken kuana. Unay kan, Joel. Saludsudam at aminan. Andaman siguron planom dita, jak amo. Masapol arumwar ka kabayatan ti panagsarita yo. Confidential nga rod tinagsaritaan mi. Saan amabalin amaamuan ti uray asino. Amangan no lending, wan no lunmanan da ita. Intun kuan, agparikot kanto manen no panagbabayad din. Insardeng kung dagita loan kas lakay. Anya laki din. Siguraduam lang. Nya kayat nga damanen umay agsinger diti balay. Wen, awanan. Fully paid ti loan kan lending ko anya. Adaak nanang. Anya ti masapul mo, sabay, tanak ko. Adda ka din ni Hilda nanang. Adda trabaho na ita. Nasaya at mat nga rod no kasta nanang. Mayat ti timing ko. Awan ti kontrabida a babae dito'y balay. Ay, anyat ko nam. No anya ti nangagyo, iso day jayan nanang. Ay, anya ti kapeyo? Amo ni ading mo ti agdiskarte. Iso asaan kami amaawanan iti makan dito'y balay. Ay, kat mayat makikape ak nga rod nanang. Manakman no naimas mat lang ti kapeyo. Agpakada ako nanang. Nakita ka naggapo kay ti silad ni ading mo, Hilda. Ay, kuha nanang. Anya manan ti inalam ijay. Awan na, anya kumangay ti alaag ti tananang. Sigurado ka? Pagan anok ngay mat dagita gamit day jay ahilda nanang. Addala kinita. Siguraduam lang. Tamangan no ibaga namanan nga damapukpukaw agamit na. Ni nanang mat. Anyat pagkitkitaan nyo kanya kaya, agtatakaw. Ay na anak ko, ibagbagak laeng. Saan mo ta kayat asawan day tangagtatakaw ka? Jakla kayat nga agapa kayo manen kin no adda mapukaw agamit na dita. Naksayan mo ti kape nga indulin ko nanang. Asino tinangkasay? Bawal mo't kada kayo ti instant coffee nanang. Ay na, imay ni manang mo asabit itay anak ko. Katrin namanan na ti kape. Anyat ginagara na diti balay nanang. Awan mo timbaga na, imay laeng nakikape. Naimbag man ta di na inala tinagyan iti ref kan cabinet nanang. Di na mo't pagan ano anak ko. Itaman pay. Adda siguro moten at abastuda. Nasaya at mo't nga rod gimatang damot nanang. Tapno di na pagpalinan a grocery store ti balay no kastang umayda. Agrubat ako, Joel lakay. Sikapay laang timaka mo kadagiti ubing, Sa dino ti papanamaya. Adda kasarita kagayim ko. Anya nga ito yung naka-envelope ng bag mo. Oops, mutoy day tanga envelope. Na, San naparakin ka day anya? amangan mo't no papeles ti lending da ita. Saan? Mamin ano ka di nga ibagakin ka nga insardeng kunday ta alending. Alawanin. Agrubot ka nga rodan tapno makaawit ka adagos. Mapanak iti garden inton madamdama. Awan kadwa na iti ubing iti balay. Wen, anya kalakit din. 2 hours lang ang arumwara. Agsubli akmet la adagos. Dahito iti isaldak ka na kayo, sir. Titulo mo ti dagaday tayo awat mo, sabit. Wen, sir. Saan mo ta Hilda tinagan mo? Ni ading ko dayta, sir. Ay, sana mabalin na. Apay nga isaldam kanyak ti titulo ti daga, saan mo't anakanagan king ka. Di kay madanagan, sir.
Saan kayo nga itarayan? Ang mga nagreklamo ti aking kuko iti daytoy at titulo. Anya kay lakit di matan, sir. Kabsat ko nga rod ti akin kukwa iti dayta at titulo. Napagsaritaan min ti may papan iti dayta abanag. Siguradum laeng, tadyak kayat ti gulo. Wen, awan pagdanagan niyo, sir. Iti jukit din ti kwarta. Tapno malpasan ti saritaan. Good for 6 months laeng dayta ah. Wen, sir. Kalpasan ti innom abulan. Isublik ti kwartayo. Agraman interes. Amuyo mo ti cellphone number ko. Nalakalaang akontakin naknukwa. Lakay, mapan mo man bagkatin ti doa karton ti groceries di ta tersena. Groceries? Wen, abasto tayo iti doa lawas day jay. Nangalami ti kwartangin market mo. Awan pa imot inlako tayo anateng Siyempre, nadiskitarak. Pangala ako mga bilang. Ay, madanagan akong bakit. Nagadulakit din adramam dita. Amangan mo't no illegal tinaggapan ti kwartangin market mo. Illegal mo't asasawam dita. Anya lakit din aya. Wano saan amangan no nagtaod day ta iti takaw. Saan nga road? Nagado nga ibagbagam dita. Mapan mo kit din bagkatan. Taamangan do ang tudong. Matidtidan day ya sigurado. Sapay karton lang tinakaikargaan na. Amangan no maipurwak ijay. Hello? Kumusta nga iti bayad mo, sabit? Alpasin tin na mabulan na saritaan ta. Sir, mabalin ka di nga ikanak iti makalawas apawayway. Inna mabulan lang ti saritaan ta. Ururayak namin ti pagbayad ko kada kayo, sir. Kaano arod nga agbayad ka? Ikanak lang iti makalawas apawayway, sir. Agbayad akto kada kayo. Sige. Ikang kay ti makalawa sa pawayway. Ngam sigurado may subli ti kwartak, agraman interes na. Tapno may sublik mo ten, dahito titulo ti dagang insaldam. Wen, sir, di kay madanagan. Agdiskitarak iti ibayad ko kada kayo. Di kay madanagan, tadyak itarayan ti utang ko. Magkapi-kapay ka ba, guys? Agyamanak kabagays. Anya nga mina ang tigagaram. Amangan kunagno kayat ni Hilda nga ilako ti dagana ije laod. Dayta tijak sigurado ka ba, guys? Saludsudem tuman no niya ti may bagana. Agbirbirok ngamin di anak ko iti daga apagpatakdaran na iti balay na. Nalagip ko ti daga ni kaanakan Hilda ije laod adi na maasikasaw. Wen tabisi iti negosyo na. Idi pa'y aplano na amulaan day di adaga iti nyog. Ngam di namat masangaw. Wen nga raw. No di na maasikasaw kayat na nga ilakaw. Ibagam to kanyak kabagays. Sige ka ba, guys? Ibagak ta itex nantukan ka no anya ti desisyon na. At damo number mo kankwa na. Imay na angkal mo duming dito'y balay itay, Hilda, anak ka. Anya ti imay imbaga ni Uncle Doming, nanang. Imay na sinaludsod no kayat mo kano nga ilako ti dagam ija ilaod. Agbirbirok kano nga minti kasinsin mo iti pagsaadan ti balay nga patakder na. Ay saan, nanang? Diyak kayat nga ilako day di adaga. Kaano di mo matmasikaso, anak ka. Adan to ananang. Agpamula akto tinyog. I-text mo nga rod kin ni uncle mo asaan mo nga ilako day jay. Wan nanang. Ada planok iti day di adaga. Makumay kumaklaang saan pa'y anarog yan? I-text mo nga rod ni uncle mo tapno am muna. Tapno agsapol dalaangan iti sabali agatangan da.
Apay kaday. Jak mo tan makita ti dayjay laod nanang. Anya? Mapukpukaw ti titulo ti dagak. Nay, asino kumangay ti daduma ang mga anak ko. Amangan no adalaang dita, di mo makita. Mabalintag sa ludsod, tata. Anya ti masapul mao nakaw. Amuyo ka din, no? Sino tinakanagan iti daytoy at titulo ti daga? Ay way, ni Hilda, kaanakak dayta. Apay nga daken ka ti titulo ti daga na. Insalda ni Madam Sabet, tata. Anya, insalda ni sabitken ka ti titulo ti daga ti kabsat na. Wain, hindi pa napalabas alawas ti Judith na. Narigat mo tamakuntak. Isa nagdesisyon na nga umayak dito lugar yaw, tata. Mabalin ka din nga isuro yaw, ti balayda. Tapno makapagsarita kami. Ay una, diretsom laeng to'y kalsada. Jay kakaiso na abalay ti murdong ti kalsada ti balayda. Nagyaman na klaunay, tata. Awanan yaman na baraw. Aywan, kukwak da ito'y atitulo, sir. Idi pa'y napalabas nga aldaw asap sa pulak. Insalda ti kabsat mo day tati tulo kanyak, ma'am. Nagloko mo tanday di ama ng sabit. Isalda na ti saan namot ako kwa. Wen nga rod, ma'am. Kita, marigatan ako namang singir. Mapan kalaangan iti ayanda. Isurok ti ayanda kada kayo, sir. Wen man, ma'am. Jak amo ti aramidag. Nangaro na kit saan namit ako kwa ti insalda na. Inton sumaruno, di yun akseptaran ti titulo no saan nga isuda ti nakanagan. Wen, ma'am. Lesson learned na ito'y kanyak. Doon sumara no, agbalinak nga stricton. Dahil ti kasasayaatan nga aramidan nyo, sir. Narigat ti agtalak itipada tayo at tao ita apanawan. Anya tar aramidan day ta ang tao dito balay, Hilda. Anya pa'y kumamanang. Ang singir itibayad ti utang mo Anya? Awanan ka itibain? Isaldam pa yan ti titulo saan mo mat ako kwa? Ay ikwa. Agpalawagak ading ko. Ni sir ti kasaritam. Nagturod kan tomat. Bayadam ti utang mo. Tapno maala kong ti titulo ti daga. Ipangaasi maading ko. Parikot mo dayta. Dinakman iramraman iti kalukwam. Indulin ko ana imbag dayta at titulo iti balay. Agasam man ta nagturod ka anapan na ngala. Awan, babain mo amang isalsal da iti titulo. Asaan mo mo't ako kwa si kasabet. Ipangaasim lang kay. Tulungan na ko mga agbayan. Pudno nga sardang mo ti lending. Ngamnay, tamot tan mangisal da iti titulo ti sabali at tao tin sukat mo. Tulungan na ko maalakay. Awan mo't maibayad ko iti day talukas. Ura siyak, awan kwartak. Mabuti nga to pa nga umutang tawan pangalaak iti pagbayad ko. Kasano nga rodan day talakay. Ipangmuspusam Utang mo dayta, di rumbang laang ang bayadam. No may day amanang sabit tito'y balay. Di yu paspaster kan nanang Maiparit pa'y laang nga umay dito'y balay. Ang mga notil-tila man ti umay nalaalaan. Apayan anak ka, anyat na pasamak. Insalda na magayam ti titulo ti dagak ang mapukpukaw. Anya, Imay itay dito'y balay tinangisaldaan na iti titulo nanang. Itaan nyo kit nidag iti papeles nga iduldulin nyo dita. Ang mga no isumutan ti isaruno na. ay una yun day akap sa. Nalaing day nga agulbod kat. Inululbodan na ni Sir Lucas. Iso na isalda na ti titulo ti dagak.
Sikaman pa'y timakam mo kadagiti upin. Mapanak itayan ni nanang. Talaga ang madepresa ko no kastoy lang. Na, ma-depress nga ibagbagam mo, tita. Maistresak nga rudan. Kasaritak ni nanang. Ang mga nuad na maipabulod na. Naban ka kano, mati di balayaw. Ban? Bawal ka ijay, gapoy tinaramid mo. Na, sana mabalintikas na. Saan mo't abalay ni Hilda ti balay da nanang? Sigurado ang madanagan da, no adda man takawom mapapeli si jay. Asino, ti pagparparikutam. Makitam day ta abunga ti aramin mo. Agraman kabsat mo, awanan pa nagtalik na kan ka. Nanang! Nanang! Oh, anyat masapul mo, manang sabet. Adda ka din ni nanang. Madama ti panaginanana. No planom ti umay umutang, ununaan kan. Awan kwarta ni nanang. Diyak kaya ti may demanda din ko. Parikot mo matan aday ta. Kasapulak ti titulo ti dagak. Iso apa nga asim tagbayad kan. No saan? Siyak mismo ti mangidemandakan ka. Uray kabsat na. Idemanda naklat ta. Asino nga min tinangibaga amapan mo isalda day di titulo. No di kakat agraraman Pangasimading ko. Mabagti taklakit din o kastoy lang. Ay, saan man asyak ti butbut ngam? Sulbaram kit ni ti parikot mo. No amom ngamin nga awan tinamnama mapagbayad mo, isardeng mo ti umutang. Mairamanak pa yan, itiray ta parikot mo. Talaga ang mabagtitak. May stress ak launa yan. Di nakbutbut ngan kunakmanan. Nalaing kayo nga umutang, kas kada mangisalda iti kumkumpurme. Ngamno pa nagbabayadan, ibagayo ang may stress kayo? Ibagayo akas la mabagtit kayo? Inakdramaan akas ta, Laglagi pam. Ano saan ka kumanga imutang, di awan pagparikutam ita? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Vicky Bakad, kumusta kan? Ne, di mo imbaga nga agawid kagayang poldo. Uwan na ta awan mo ito. Anya ti awanan? Awalan pagtrabahuan may. Naa, apay ngay. Dagiti padam aminero ngay. Awan nga ro din bakay. San miya may tuloy, tawan mo't pinanser may. Adda mo ti sigot a financer yo. Adda ang narigat mo't amadawatan iti basto. Nagsurrender rin, bakit? Iti anya ang makagapo. Yakman lang mo iti dadya tao. Rupat kwarta mo kami. Amangan kit di mo, no day naramid yo, adi na nagustuhan. Awan man. Yung laki din. Talaga laki di arupat kwarta, dadya tao. Andiyan ako na ti financial tayo, manong Porto. Awanan, alanganin lang. Ay sus, kasano nga ludin dahi tamanong? Kasano ti trabaho tayo? Amagi din o damamom, amayat nga ag-financer. Tokmol. Awan manong. Imposible mo naman ti amamom. Ano gayem mo abak nang. Tayo nalaka kumamadawatan. Narigat ti maadda ni ti imot kun rupat kwarta financer. Ada ni manong Chucho. Ngumjak sigurado no kayat na ti ak financial. Adda magama amamom. Kasarita ma. Anyat amom ngay. Amangan no kayat na. O sige, kasalitak to no sa anin abi si manong. Adong amin ti pakakumyakuman na daychay. Kasarita mo dagos ah. Tapno may tuloy tayo tinarugyan tayo. Financer lang hindi ko rin. Sayang amin daw dyan. Sana may tuloy. Anya tiyo may baga, Carlo. Diretsuen kan manong Chocho. Amang ano kayat mo tag financial. Ha? Agsapsapol nga ni manong Porto ti financial mi. Ni Poldo, akalugaran tayo? Wen manong, Ibagam kan kwa na. Tayo suto may makisarita dito balay. awan kan ulas na ya. Iso asyak ti imbaon na ya.
Ipalawag mo nga rod kanyak no kasano dayta. Kano kasano ti bingay. No magusto di siya akon ti financer. No kasta, sikat ti mangyarwar iti kwarta, Jojo lakay. Wan Almira bakit? Siya tagbali na financier ta. Mayot nga tamat dayta. Mapagtalkan nga ta, dagita tao. Amok met kit din ni Carlo bakit? Mapagtalkan matadya tao. Sika no niya ti desisyon mo lakay. Saan matsiguro takas no ipadas ta? No mapagtalkan dagita tao, apay kit din asaan. Awagak nga rod ni Carlo. Ibagak ngay manlugot ka. O sige, ilistam lang ang amin ti kwarta nga ititad mo kadakwada, tapno di mo malipatan. Wan bakit? Kasta talaga taramidak. Kasaritam metlaang ti boss da, ken agmonitor ka, no saan ka busy. Anyati ko na bitayan, anak ko. Ag-financer kayo, kundi lakay mo. Wala nang, masino ba't kay titulungan yaw? Dapuldo akalugaran tayo nanang. Awan ka nung amin ti financer da. Amuyo mat ti usok nanang. Kunak mano da financer da. Jak man amo nanang. Ngam imay ni Carlo iji balay idi na minsan. Kinasarita na nila kay ko, may papaniti day tabanag. Kada kayo, ano niya, mati plano yun. Mapagtalkan mo siguro na itatatao. Bareng ananang. Nakita ka din nila kay mauti pagtrabahuan da. Isu ti mapandakitaan ka ni Carlo ita nanang. Usto May mayat mo laang no makita na nga umuna. Sakbay amang irwar kayo iti kwarta. Kumusta kay? Nakita ka din ni Jojo ti usok tayo, Carlo. Wen, Manong Poldo. Anya ka timbaga na. Manugot ka din nga iso tagbalin na financer tayo. Wen, Manong. Pindisita mi to usok tayo di kalman kat imanugot met. Nasayat mo nga rod no kasta. Saan tayo naparikot tayo basto? Wen, Manong. Nimbag nga rin ta imanugot ni Manong Tiyotyo. Manong ay tinted na kwartakin ka. Awan petinted na Manong. Sa kakano, ti mapan makasalita kang kwarta sa katibos. Sige. Mapana kita yanda, inton malam. Ibagam ka na kiti kakadwam, tay tuloy tayo ti trabaho, inton Sabado. Wen, Manong Poldo. Iteks ko day, tamit layang. Agim impaki ka mat lakay. Anya kalaki din bakit? Ituloy mi ti trabaho mi ita. Apay, ada na biro kanyo a financer? Manugot ni Jojo akalugaran tayo. Iso ti financer mi ita, bakit? Kat, ada inted na nga abas tuyo? Kwarta tinted na. Da kami ti makamo amang i-budget. Ay kat nasayat, ano kasta? Say-saya atan nyo ti trabaho yo, tapno makabawi kayo, itilugi yo. Ay katwa na. Matik daytan bakit? Aywan gayam. Binayadam ka no matibagas nga inutang ko, iji tersena. Nalpasan. Kinisiyak tinted ni Jojo. Kapang abas to mi. Iso pa lang timbayad ko. Ni, kita ama. Abangan no agreklamo, dagiti kakadwam nga agtrab-trabaho. Nyalaki din na ya bakit? Siyak ti makamo. Daanag mo na ya. Carlo, naibusin tayo basto tayo. Awagam ni Jojo. Tamangtid man ang dito kwarta. Mano alawas lang tinapalabas, sipod ng tedi Manong Tiyotyo, Manong Poldo. Naibusin day day. Anya kalaki din na ya. Ibagak ka diyan na ibusan, no dapay. Nagkumik ka mo tayo. O sige Manong, awagak inton madamdama. Na, ape madamdama pa langay. Mabalin mo nga itamot langay. At dapat matibagas kan si datayo Manong.
Nuan niya timbaga Carlo iso taramidam. Laglagi pa, masyak tipos dito eh. Mala, awagam itamad lang. Ibagam amang te dito kwarta, tanay busin te basto tayo. Yung laki ini. Asino dyan mawag, Jojo Lakay? Ni Carlo bakit? Anya timbaga na. Kwarta man na. Naibus ka no te bastuta. Manan? Kaano lang idinangtad kay ti kwarta kadakwada ah. Naitangarod kahit. Dakkel matan ti gastos mo iti usok dalakay. Nakalista mo't gidi amin. Masurot lang at itulagan Megan Puldo. Bakit? Nakalista amin. Adamat lang at atigunggo nam di talakay. Manumat ti dinawat da. Awan pa himat tinayrimit daken ka. Ano sanda te aguray bakit? Sanda pa'y anak kagiling. Iso talagang awan. Kat, itad mo nga rudmanan ti kwarta daw dawatan da. Ewan na. Las da ito yan. Ibagak mo't lang arugyan dan tigiling. Kapilitan ah. Ang mga nukarkaro a dumakkel ti gastos mo, kat awan to ti agsubli. Di si kamat ti malugi. Wen, bakit? Amok daytan. Ada ka di mat lang inrimit na puldo. Awan pa'y nga rod nanang. Kay no mano abulan ang tinapalabas. Kinapudno na. Dakkel matan ti gastos mi kanila kay ko kadakwada nanang. Imposible mat ano awan pa'y naila ako da. Isumat ti kunada nana. Ibagam kanila kay mo. Tamapan na bisitaan ti pagtrab-trabahuan da kita. Iti kasta. Maamuan na mailaang ti pudno akasasaad da. Wan nanang. Narigat ti agfinanser no maminsan. Nang runa no awan kasuratan. Narigat ti agtalag iti sabali a tao. Taditay ammo ti kapanunutan da. Day tamat lang ti may sa pagdandanagak nanang. No awan ti may rimit da. Ay awanon. Dakkel alugi mi kinila kay ko. Sapay la ko maa. Tamapagtalkan da kita at tao, anak ko. Manong Puldo, ape nga limlimang yote da dumapalito. Shh! Ang iwat mo ka di ka, Carlo. Ape met nga kastangay, Manong. Ha? Ang mga numakadlaw ni Manong Jojo, kaya kita katrabawan tayo. Saan da makadlaw? No saan ka nga gipulong? Ang ay mati... Carlo, asino ti boss dito aya? Ha? Siyak mate. Noan niya timbaga. Iso ti masorot. Nalamang. Wait, Manong. Di ka madanagan. Ikang kay tibingay mo no mailako da gitoy. Ngam niya. Di mo padpadasin da gipulong iti ore asino man. Tatalaga adakis ka kanyak no aramidam na ita. Oh, adda ka matgayam, Puldo. Adalamapan ko katangan ni Jesentro bakit? Anya ti mapan mo gatangan. Usaran mi jay usok ah. Anya laki din. No kasta, agsubli ka matla adagos. Ay kapilitan ah. Ang mga nusan nga mo da Carlo, tera aramidin da jay. Agtugaw ka nga ro doon, tamang idasarak iti kanam. Nya masila ay. Bukal manan ah, isula ang matisida. Mala, igawan na mga raw. Tagpasintroak pa, hinton maramdama. Manong Puldo, pinayaban na kanumet. Agtugaw ka, tagsarita ta. Wen, may papanitian niya Manong. Itad ko, tibingay mo. Piyang ako. Bingay mo, itindulin ko ang palitok. Anya. Awata mo. Di ka pala ginarti dita. Yo, kwalta na ito yan. Manong, mabuti nga. Alam kay din. Aging kabaylaan mo dita. Manong, Di mo ibagbaga kadagiti kakadwata ti may papaniti da ita kwarta.
Si kalang tinikak. Numaamon da. Amuklatan na si katinang idanon kadakwada. Nawatam. Kumusta kayo matindito Carlo? Okay lang, bet, manong. Ado ka di ba't lang tibalitok? Saan pa nga nalpas tigiling, manong? Kaano nga tabalpas? Ito sumalo no alawas siguro. Tibos yung ay. Awan ni manong puldo dito eh. Nagawit ita kalman. Kaano nga agsubli? Bigat tiyak sa pa, manong. Lumagasa ka ron di tayan da. Tapno makapagsarita kami man. Nasaysayat pa, manong. Isto kami ti agdis desisyon dito eh. May mayat no na kayo adwat agsalita. Face to face. Kumusta nga Puldo? Anda ka diti may remityo? Isungarod nga mayak dito balayaw, manong. Umay ko ito, ti bunga ti bannog may, iti manuapulan. Ne, daytoy lang. Uwan, manong, basit nga rin tinornong. Awan pa'y sama ti 10 grams dito eh. Ha? Ay, diya ka mo ah. Si kamot tin ti makamo ang mga ilako, manong. Anya, saan pa'y nga umanay daytoy akasukat ti amin na gastos ko ah? Ano sampay lang, manong. Adan to, ti pa nagswerte tayo. Anya, Malamanong, pakada kon, tado pa ti trabaho nga gururay. Iyumay kon tumanan, no adda maornong. Day tala ang tinrimit da ang balitok ken kalakay. wan. Isulaing matinyag ni Puldo itay. Anya lakit din. Kaslaawan pa'y 10 grams dita. Talagang awan bakit? Ay awanan. Lugi ka dita. Naimbag ko man nung nagsubli ti puunam. Day tangarod bakit? Gamawan man. Sana mabaling ay pilit ko no daytoy lang tirimuar. Anya nga ron ti planom ita. Kayat mo pa iti agbalin a financer da lakay. Diyak makapagpanunutan na imbag bakit? Diyak ka mo. No siyak ti sika. Isardeng mo pa'y laan. Doktalam no apay aday talaang ti inrimit daken ka. Amangan no inla ko dagaya man iti sabali ti daduma abalitok da. Inlimit ka din ni manong puldo ti basit abalito kada kayo. Wen, diyak ka rin mo. Nung ituloy ko pa iti magiruar iti abastoyo. Dakkel mo't ngamin ti lugay. 10 grams lang tinrimit na. Manong, ibaga ko ti pudno. Basit, tinilimit ni manong puldo ngamin. Ilimlimyang na dati dagduma, ibulsa na. Kinapudno na, dati na ilakonan. Anya. No, sakti na kayo. Saan kayo na mangilwal yat si kwarta? Ngamin, luklukwin na kayo ni manong puldo. Italayang anamuak, Idi siya ka mismo tinakakita iti nalabit na. Isugayam abasit mo nung abalitok. Tailimlimyang na tinadumaya. Ulit ti siguro na pinansyal mi. Nagsulindel mit layang manong. Anya. Nakapagpanunot ka din, manong Jojo. Mangtid ka man ni ti basto mo ya. Ta ituloy mi trabaho Inton Martes. Pasensya kan. Ngamdya akong kaya tagbali na finanseryo. Ha? Nyalaki din, manong. Sayang mo iti oportunidad. Ang mga nung makabawi tayo ita, manong. Kasano nga rot ang makabawi tayo? Na ilamlamang mamatibalitok na irimidyo ma. Manong Jojo. Kinasarita dakdag iti tauham. Isong amo konti amin. Ha? Ladingitag. Ngamdya akong kaya tagbali na finanseryo. Dakkel tilugi kiti damo. Kadyak kaya't amanayunan pa ita. Na.
Sino ka dagiti tauhan ko, tiyan nagipulong yung kamano. Aramid na kita. Anya laki din. Di ka naglibak. Tadda impakita da pamaneknek. Ha? Agsapul ka lang iti sa bali a finanser mo. Mano? Numan pa itaad da mabirukam. Di mo aramidan kan kuana tikas iti naramid mo kanyak. Kanti mo na finanser mo. Nalawag. Unahin da ita, Jojo. Mangyaw awan may. Di mo man ipabasol iti sa bali at tao dagiti kamali ang desisyon mo iti biyag si Kapoldo. Mayatin di plano ba kay? Rogyan mi ko man ti trabaho inton Martes. Unahin. Si kalaangan ti agtrabaho inton Martes, tapi manawon dagiti trabahador mo. Awan mo't laang ti pinanser mo, tanadismaya iti aramid mo. No agsasaw ka bigi kas laddam mo may. Amok ti aramid mo. Inlamang mo ti daddo maabalitok nga irimityo kuma kini Jojo. Sana po no da ita. At dati ibirin siya iso di ka makapaglibak. Na ita manggundawa iti pada matao ngamin ti ammom. Anya nga ita, nagsurrender ang ti finanseryo. Nagadabak nang nito. Makabiro kak to iti mayat a financer. Ngam iti dayja Jojo. Apay iso lang nga ita da kwartara. Wan ano, dapay mayat. No awan ngay. Ay, agbalbaliw ka ngaminan. Laglagi pam. Ano man ang gundaway ka. Saan da ka abendisyonan ti na marswa? Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Naimbag pa'y ni Luisa ang katrabahuan mi. Tana i-promote mo tin. Ha? Ay, kastaya ba kay? Wala kay. Idi na panla alawas ti pan naka-i-promote na. Hay, kaanuak nga tamot aya ang ma-i-promote. Ay, katsay-saya atam mo't ngamin ati trabaho. Tapno mai-promote ka may. Ano mo't tinatawin mo iti kumpanya? Manipod ita. Kanayon ko man nakasarsarita ni Madam Maria. Ha? Sino ang Maria ti bagbagam? Ti manager miya. Nya? Aramidak man mati kasi iti inarami day ja Luisa. Malakas ngamin kat kin ni manager. Iso an na-promote. Payman ta iso mat ti aramida. Saya atem ti trabaho, Junisha. Addan tulat ta. No panawin mo, ay kit panawin mo. No saan pa nga ita, ay kit aguray ka. Wala kay. Saya atak at talaga ti trabaho. Sapay la ko matasakbay ang malpas da ito atawan. Kat maipromotak mo tin. Anya lakit din. Nay, nagsapa ka matan, Junisha. Ha? Ayun, madam. Nasapak at talaga taagdalusak man. Ken nasaysaya at matlaang ti masapa amang lukat dito shop. Nasapsapa, mas ado ti malakwan. Ay, wala. Husto ka iti day tangay bagam. Saan akas kadagiti kakadwa? Naglaladaw da asumrak. Ken pulos pa'y asaan mo ida makita nga agdalos dito siya. Ha? Pudno ti bagbagak, madam. Nagsasadot da. Nang runa day jay nagalas abakla. Sadot na amin asadot. Anya? Agraman day agurya. Nagsadot. Di ka pa'y makita nga agwalis man la dito aglawlaw ti shop. Kanayon latan nga aday ja unag. Nakabantay iti kaha nga uray awan pa'y mati gumatang. Ala, lepasam nga rodan day tar aramidam, Junisha. Aywan, madam. Kalpasan ti panagdalos ko dito agdalusak pa'y ijay CR. Tapno nadalos man amin nga aglawlaw. Anya lakit din. Mga pala, kami bigat. Oh, kasla ka mo din nakatukno iti atang kumari. Bigbig
nagkatkatawa ka nga agmay-maysa. Ay, una yan. Awan makalapad, kumare. No kahit ko tiyang katawa, ikatawa ka na takas toy. Ay. Anya? Tadi ka pa iba gano'n yat katkatawaam. Ay, ibagag to akin kenton malam. Ha? Lari nga mga numangag ni kumare magkundi deket ka ni manager. Kaslama ang angot ko no anyat kayat mo asawan. Amo maten, na-promote ni Luisa. Saan ngaglako dito shop, no di kat ijayan opisina ngagtrabaho. Kaya't namat siguro ti may promote Isa kasalamat ten alinta adeket ka ni Madam Maria. Na yan takasla alinta, mare. Kituan mat, kasla alinta kayarigan na. Tidakas na pa'y, deket. Agdadala pa iti katrabahuan na, tapno lang may promote. Kawanan ba'y na babae? Anya? Ayat na lang may promote. Isong agdadali ti pada na, anya lakit din. Kasla nakaskas na ti kinagaasi ka, Dionisia. Ni Sir Mat, agang-angaw. Sa anak nga agang-angaw, si kakit di mat. By the way, apresyarag ti kinagagat mo ita. Thank you, sir. Awan mo ti sabali anam na main nyo ang mga ramid kadagito, no saan asyak laang. Anya lakit din. Ha? Nakunak da ito, igapot na amin matdagiti kakadwak nga aglaklako ijay shop, kat nagsasadot da. Uray maira na nga awan gumatang kat di da pa'y makadalos iti aglawlaw. Anya? Ibagpagaklang tipod no, sir. Uray buyain nyo iti CCTV. Nagsasadot da ko naktumot. Ay, Isa apang asiyo, sir. No adaman ti panggap yo amang ipromote iti trabahador yo. Pilyan nyo kumaan na imbag ti iprom-promote nyo. Kas kumakanya. anya? Kas itinakunak itay, sir. Pudno ti ibagbaga. Saan kay nga agbabawi no siyak ti ipromote nyo? Matanda ja Dionisia akas tatimbaga na kada kayo, sir. Wan nga ron. Mas daawak man iti na dya babae. Kaya't naman siguro ti may promote. Nga saan mo't anasaya at tiwagas na. Ay, husto kayo iti dayta, sir. Sabali talaga tiwagas na. Agasem man. Kaya't na ti may promote. Nga mangdadaal mo't iti katrabahuan na. Una yan. No siyak lamay sa. Nasaysaya at pa'y ti ugali da bakla ken Korea. Ngam iti dayjay a Dionisia. Ugali na launay ti mangdadaal iti pada na at tao. Naitikas ta nga ugali ti tao ti jakayat. Ken kagurgurak. Amom na ita, Maria. Sir, Isa bagam to man na dya Dionisia. Aramidan na lata ti trabaho na. No panawin na may promote lata. Saan anas ka namang dadaal iti pada na tao. Tapno lang magunod na ti posisyon na kayat na. wan, sir. Amom si ka Dionisia. Makapakatawa ka. Tapno mo. Ha? Ipalagip ko lang ka, ha? No kaya't mo ti may promote, aramidem laeng anasaya ti trabaho. Pawatam. Anya? Sapol pa yamang nadal kay ti para matao. Wano ka trabahuam. Tapno lang magunod mo ti posisyon agamgamgamam. Ni, anya ka din day tanga ibagbagam si kaabakla. Oho, di ka man ang pamarang awan amom. Agas man, tamaaramin mo pa'y adadaelin da kami, tapno lang agro pa si ka tinagagat, si ka lang ti husto, teraramid din na dito siya. Kat, pudno mat, sana ya. Anya? No adaman bilang ti may promote. Siya, saan aniguria, kenang nangruna asaan asika.
Anya? Ang mga nunalipatam, nga gingayta, kat adda pala kanyak ti kopya ti CCTV, gapo iti isyo, ang mapukpukaw a koleksyon months ago. Ha? Onya, mas daw ka? Gapo ta amom iti bagim, asika ti nagtakaw iti mapukpukaw a short iti koleksyon. Di nagpagpungtutan si Kadyonesia, no di mo kaya ta makadanon iti opisina ti aramid mo, salbag ka. Hala, apay ana ibagam day taken kwa na, Mare. Marurud ako na ikan kwa na mari. Iso anay bagakon, Anya? no ti parang kunanan kat nalipata kong ti issue na may papaniti koleksyon na mapukpukaw. Ay, nagbidot. Ay, unay kat ngaminan ay adadya babae. Kasi tinakuna na minsan nga daw, mabalin mo't kami nga aramid na lang ti trabaho na, itinasayaan. Ta makaamumot ni manager, wano takin ko kay ti kumpanya amang i-promote kan kwa na. Day tangarod kat. Asaan ko man na masapol nga agdadali ti pada na tao, kan katrabahuan na. Kasaritam tuman, Mare. Kasaritam itinasayaan. Awan mare, sana makasarita iti nasaya ti kasya tao. Kapag na ti adalang iti panunot na, et no kasano may promote, ti awanan ba Kanyalakit din. Okay, kumusta ngayon, Dionisia? Nagbaligi ka din, iti parang dadadaal mo kara kami kanig Korea, tapno lang may promote ka, ha? Anya? Ibagam laeng, no saan pa'y, taun-unaan kan, salwag ka. Anya ka din day tangay bagbagam si kabakla? Bigbigat asumanao ka? Ne, mga no nalipata masikat ang irugi ti amin, gapulang iti ayat mo ang may promote. Saan nakasumbasumbata na kasta, tamang ano adda marurudakin ka. Irwar ko ti kopya kiti CCTV, ha? Kundi sinay ka, gaputa iti ununag mo kat madandanagan ka mo dyan. Ha? Dahil tati baganap mo, iti kinalang mong agdadaal. Anya? No kunam agbaligi ka, iti panang dadaal mo kara kami, kat sikati may promote iti trabaho, salbag, nagbidot ka, kunak manen. Amang ano si kapay, ket diti umuna amay kat iti trabaho. Apay ngagsakit tinakam mo iti katrabaho. Noon mo't kinapudno na ti bagbaga na kontraking ka. Unayin ayat ti kastoy. Ar-ara paapag ti may promote. Ngaman niya, Awan lakay. Panagkunak kat siyak samot ti maikat. anya? Kasano kumamaikat ka? Noon mo't basol mo. Kwa. Adda king kaday ta Dionisia. No amom iti bagim nga adda biddot ngay naramid mo. Ay kat anya ngay nga ron. Mala. Makaamuditan, Berting. Pinayaban ka, takayat ka makasarita. Ha? May papanikan niya, madam. Mas like katunak mo iti trabaho. Si kakit di mat. Saan mat akas karina ti mangikat iti trabahador? Malaksid lang, no addasan na nasaya at ngay naramid mo. Hay, kung nakalakit din. Anyways, idi kalman ngagsarsarita kayo ken ni Dionisia ijay ayan tibot. Nagagko dagiti nagsaritaan nyo. Anya? Kaya't ko lang amaamuan ti may papan iti kopya ti CCTV anadakamat mo. Ha? Adak lang ijay likod tibot idi nagsarita kayo. Iso asan ka makapaglibak kanya? Ay, kwa, madam. Indonesia ngamin. Iso ti akimbaso ni ti mapukpukaw idi a koleksyon mi. Anya? Pudno ti bagbagak, madam.
Awan panggip ko ang mangirwar ka na kita na palpalabas. Ngam gapulang iti rurod ko kenkwana. Iti panang dadadaan na kana kami kanigori ha. Ayan na, kita akman ti video nga ibagbagam. Kasi tinakunakinikan ka. Nagiti kakasta nga ugali ti tattao ti kayat nga agtrabaho kanyak, Maria. Sir, Pasensya. Nga may bagam ka ni Dionisia. Malpas lang tinauni a kontrata kat mangsapon langan iti sabali apang gadan na. Kastamat gayam ti ugali na. wan sir. Adda ti CCTV iti shop. Ngem addamot latta iti suli asaan na maala. Anya ti amor tayo. Nasaysayat latta ti aganan. Wan nga rod sir. Kunakla saya ti panagpuspuso day ti at Tunisia. Agamsan mo't gayam. Nabayagan na nadlaw ko na ita. Nga adda sabali nga ugali na. Ngem pinaybayak lang. Ngem ita nga addamot ten ebidensya. Ikatak langan. Sige sir, kasaritak to ni Tunisia. Kalpasan ti amin a kinagagat ko dito'y trabaho. Kat ikatanak, madam. Awan maramidan ta, Tunisia. Gaputan ni Sir Antonio matan tinagkunay ti dayta. Anya, Anya ngay nga rod kat adamot basol mo. madam, talaga lang amin nga awananak iti dayjay a panawan. Iso na aramid ko dayjay. Si kakit dimot. Saan a valid day ta rason. Oray sa dino akumpanya ti pagtrabahwam. No kasta ti panagrasrason mo. Awan na. Madam, Iso pasensya ka kunakmanan. Kalpasan ti kontratam, mangsapul kalaangan iti sabali apanggadam. kaya't yung asawan, sa anak a makaabot iti Christmas dito'y shop. Saanan, anya ngay nga rod. Una yun, madam. Nagkasang matanday ito yung apasamak. Umun-una akpay ang maikat, ngam titawan ang malpas. Anya lakit din. Nay, apay analpay ti abagam anagaway, Tunisia. Awanan lakay. Ha? Anyat ka't mo asawin nga awanay? Saan ako nga agbayag iti trabaho? Anya? Kunaklak promotak. Ngam saan mat, tagayam, may katak. Anya? Agang angaw ka kaday? Sa anak magang alaw! Ah. Anya lakit din! Ibagbagak lang arudan tipod na! Salbag ka! Ni, makaungit ka. Unay kan! Ibagbagak lang arudan! Agang agaw ko lang pailang! Kahit anya nga road no maikat ka. Anusan ta? Tamadi mo nga mintiwagas mo. Tapno maipromote ka. Imbis sa simpaam lang di trabaho. Ngamsan may. Tadanayon na panag... Ngamsan may. Tadanayon na panang dadaan. Pagpakalaing tumat. Anya nga ita. Isulakit nga rin ti may kat iti trabaho. Anya ngay nga rod kumare. Basol na mo't lang, ano apay akas ta tinapasamak kan ko na. Ay, wan. Asino ti pagsarsaritaan niyo? Ne, anda kamat kaya mi tiya si Dagme. Ay, katusan min nga libag. Tunisia apala desisyon nga awanan bain. Sika ti pagsarsaritaan mi. Understood? Anya? Sika lang mati may kat iti trabaho, itaataw. Iso nga mom, asika ti pagsarsaritaan mi. Pinanggap mo ti mangdadal ka na kami, tapno lang may promote ka. Hanggang, sika mati may kat. Sa pala kumaan, tano iti sumaruno a pagtrabahuam, ket saan mo nga aramiden, tikas iti naramid mo ditoy, iti kasta, agbayag ka, ang nalakit din.
Agnakam kamit siguro, iti daytaan na pasamak. Sika, Junisha. Lakay. Jak amo, no anyat sawag itaking ka. No apay ngamin aya, naskin pa amang dadail kay tipadam nga agtrab-trabaho. Tapno lang may promote ka. Kuha, lakay. Wala, makaamukan iti biyag mo. Kung saan kumamatakas na, lakay. Anya saan? Nagalas ngamin ti ugalim. Uri asawa ka, sa anak apabor iti nararamid mo. Dagiti dinadadail mo akatrabahwam. At damot pamilyada, pakpakananda. Iso asaan ka kung mga agbalin ang managing bubukod. Anya laki din. Ha? Agnakam ka kumamit tayo. Salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Si kapay lang ti makaamo iti anak talakay. Sa di naman ti papanambakit. Iti ayan ni Nana Esther Apay ijay. Anya kalakit din aya lakay. Mapanak agpailot Saan pa yan na imbagan ti sakak ana isyot dita kanal idi Lunes? Itugot mo retala na tayo. Ay saanan? At datilanan ni Nana Esther ijay. Amang ano maibusmat piman. Nakitak nga rod, ado tilana na ijay. Anya lakit din aya. Nakababayin mo't ano makius usar ka pa lang itilana. Kat libre piman ti serbisyo na. Alawanan, yawat mo nga rod day talana, tagrubwat akong. Agasam man day ta koleksyon yaw, Nana Esther. Tulong dagiti may nagpailot itay. Ay, dakkel day ta na, Nana. Ayun medyo dakkel mo't piman ti inted da. At dapay natengken prutas. Un nga rod, mayat gayam ti agbalin amang ngilot Pagkwartaan mo't gayam. Ayun isumot ti pagbibiyagak. No kayat mo di kisayam tanatengken prutas nga inted da nakaw. Mga lakatapno at daramanan niyaw. Day taman ti kayat ko, Nana. Di mo liplipatan mga lakalaang inton madamdama. Iluten ka pa, tapno malpasan. Adda kami manan, Nana Esther. Sugrag kayo, Gina. Ala, agtugaw kayo. Agyamanak, Nana. Nasabat minimikay di tadalan itay. Nagpailot samot day chay. Nakong, imay nagpailot itay. Si Kangay, anyamot ti masapul mau. Ipailot ko manan ti ubing ko, Nana. Da kayo lang ngamin ti kaalaan nakat. Ay, sapay nakaturog pa ilaang. Orayan ta makareeng. Amangan no agsangit manan. Awan parikot iti day ta, Nana. Bala, agkapita pa'y. Sige laang, Nana. Nagkapiak ijay banay, sakbay nga imay kami. Ay kat agkapita manan Ado ti kapik dito. Nangalami tinyawid mo natangkan prutas bakit? Inted ni Nana Esther dagita lakay. Inted kano dagiti customer na. Apa nga nalampay laang? Inted na nga rod. Imbes nga da abasto na, awanan at dinawat mo mag. Asino tinangibagakan ka dinawat ko dagita. Kas lakas jay mo ten Inted ni Nana Esther dagitaan niya. Ulitak manan, saan ko adinawat dagiti natangkan prutas ang makitkitam. Kusa nga inted na kunak tumat. Alawanan, inted na. Tasabali mo't at talaga ti dinawat kan inted. O ti anak tangay. Aday ti silid tayo, nakaturog pa lang. Apay mo't pinaturog mo. Saan to ang makaturog inton rabi
namitila na bakit? An-anom ayatila na lakay. Mapanak man matagpailot ka ni Nana Esther. Anya tinasakit kan kaya. Masakit nga ro ti bagbagik. Amo met, ado ti binunag ko anatang hindi kalman. Ala, mapan ka no mapan ka. Siguradum laang nga iti ay ni Nana Esther ti papanama. Anya kalakit din bakit? Sa dino kumangay ti daduma pa papanak. Anyat amok. Amangan no saan nga iti ayan ni Nana Esther amang ngilot ti papanam. Si kakit dimot bakit? Kaano aya anagulburaken ka? Alawanan. Agrubwat kakit din tapno di ka marabyan. Kita tila na, di ta drawer. Unay kan bakit? Oh, kasangsangpot mo lang ang napudot adagos ti ulom. Di mo nakita arimor ti anak taaya. Bayam di ta tagay ayam. Inserak matkit di ti gate. Nalubusam nga agay ayam ijirwar kat agar arbis. Nagar arbis aya. Ay, unayan bakit? Asikasum kumamot na yung bagti anak ta. Ala, sore, basol ko. Kas makita mo't busy ak. Uray kasanupay ti kinabisim. At dalat ta kumamot oras mo para ti anak ta. Ala, wanan, basol kun kunak tumat. Ngala, mangipapudot ka nga ruda ni ti pagdigos ti anak mo. Amangan no agsakit kit din. Da kayo mat gayam ti lumabas, Mikay. Uwan na na. Ay na, nag-cute mo't ta anak mo. Da kayo mo't nana. Maayayatan ti tao amang kitkita. Sa dino ngamin tinagapuan yaw. Di tala ang sentro nana. Sapay awan payong yaw. Nalipatan mi nga rod iti jeep ang nagluganan mi iti agsapa. Ay mabiit laang talaag ti payong ko. Bulodin nyo pa ilaang. Saanan nana? Asidagmatan ti balay mi. Sigurado ka. Wan nana, dagiti agpailot kit di ati asikaswan nyo. Weh, nakabunbuntog kamot amang ilukat itigit, si ka Abner. Pasensyakan bakit? Jak nga rod nangag. Di mo mangag ti sangit ti putot mo aya. Aglut-luto ki di kusina. So pasensyakan. Awatam tayo ti bag ko. Apay ka naw, anyat sang sangitan ti anak ta. Ay, ka mo. Pinansin lang mo't ni Nana Esther itay. Amang ano maditirik na na. Dayta nga rod, sa balit ti agparparik na kanyak lakay. Anya aya dahil tagparparik na kin ka bakit? Amangan ko nak no ginamudan mo tayo amang ngilot ti anak ta. Unay kan bakit? Ginamuda na dagosan. Anyat amo tayo. Amangan no ti sikat amang ngilot ti lugar tayo kat manggagamod mo't lang. Awagan man ni Nanang lakay. Anyat masapol mo ka ni Nanang. Saludsudam man no anya ti agas ti gamod ta na eh. Aggurigor matan ti anak ta. Ang mga no anya pa iti mapasamak kan kwa na. Anya? Ginamudan iti bakit amang ngilot ti anak ta. Sa baling amin ti panagkita na iti anak ta iti kalman alimabas kami iti paraangan nakat. Ipa-check up mo lang ti ubing. Saan man na gamod ti sang kaibagam? Nyalakit din ay ha. Saan asinsinan ti agas ti gamod anya? Dahil tatijak kayat kayat. Agbirok ka man ni ti pabasulam. Anya ginadamag ko, Marimikay. Masakit ka numit ti anak mo. Wan, ta ginamudan ti bakit amang ngilot mare. Na, asino bakit, Mare? Sino pa'y kumani bakit Esther ah? Amangan no naarbisan lang ti anak mo, iso ang nagsakit. Wano saan, amangan no epekto ti panawan, Mare. Saan mare? Talaga sa bali ti agparparik na kanya. Iso lang amin ti nakasarita mi ti dayjeng aldaw kat. Sa maysa, madlaw ko sa bali ti panagkita na iti anak ko mare. Narigat agpabasol no awan ebidensya, Mare. Ay, adakan ka no patyam ti ibagbaga. Sika no urayam mo't agamodan na dagiti anak mo. Choice mo dayta. Sika, ipacheck up mo kit dita anak mo, Mare.
Saan aday taagbiro ka iti sabali a pabasulam? Anya ti ko na mitay, Gina, anak kaw. Nagamudan ka no ti anak ni Marimi kay tatang. Ah, anya. Adaya mo ti manggagamot dito lugar tayaw. Ni Nana Esther ka no tatang. Na kano agil ilot lang ta amo ni Esther. Day tangarod tatang. Ti ko na ni Marimi kay. Nilaing Nana Esther ti nakasarita na iti dayjay nga aldaw. Kan sabali ka no ti panagkita na iti anak ni Mikay. No siya, awan mo ti makita ka maday iti dayta nga Esther. Uray siyak tatang. Kano iso ti pagpapailutan dagiti anak ko. Sipod nagsikugak. Kat may saak kadagiti suki na. Aging gaita. Kat awan mo ti dakas anapasamak kada kami iti anak ko. Aguray ka. Malagip ko kay. Nakita nga gayay ayam ti anak dami kay iti paraangan da. Iti napalabas nga aldaw. Mararbisan. Ngam kaslawan mo't bibiyang ni nanang na. O makita yo tatang. Amangan no day tamot tinagsakitan na. Nana, ginamudan nyo kanumot ti anak ni Marimi kay. Anya, Isumot ti sang kaibaga ni Marimi kay. Agsaksakit ngamin ti anak na ita, Nana. ginamudan mo't nga ibagbaga day ti atao. Sabali ka no ngamin ti panagkita yu iti anak na, Nana. Na, day talaang agilot ti amaw. Anya nga'y kumati amok nga aggamod. Jakmat ammo iti kumarik, Nana. Imbes nga ipa-check up na ti anak na, tanaarbisan gayam idi napalabas nga aldaw. Saan mo taday tamangi marmarites amang gagamod kayo ti in-into na rin na. At dala kayat ko alawlawagan kun kami kay. Anya day tanana. Sa anak akas iti ibagbagam, sa anak amang gagamod. Apay nga rod nagsakit ti anak ko. No saan nyo aginamodan, apay nga rod akas jay tinapasamak. Idamag ko kat na arbisan ti anak mo. Ay, saan nga umanay ti arbis a pagsakitan na niya? Impa-check up mo ka din. Ay, saan nga ospital ti agas ti gamod, Nana? Inosente aknak kaong. Awan ti dakas nga aramidak. Agilot laeng ti amok. Numay papan iti gamod aday ta. Awan amok dita. Agrason kayo pa'y lang amin. Nay, sa dino, di pangipanam iti anak ta. Sa dino kumapay. Mapan ko ipa-check up Saan ang maagasan iti ospital ti tawa na gamod ko naktumat? Tangiwat mo Awan dat mangag ko no di gamod. Gamod na akanayonan. Anyala unay ti pagsaksakitan tinakam mo ka ni Nana Esther aya. Apay nga pabasol mo matan ti mapaspasamak iti ako. Di mo makita? Di mo makita nga gurigor ti anak ta? Isu nga road ang maipa-check up. Anya kalakid din aya. Di mo samot ammo ang mabalin na kaswan na kanina na Esther iti kastari bagbagam. Paninirang puri mo't pimananday tabakit. Kumusta kayo, Nana Esther? Ay, agparikutak nga raw Gina nakaw. Manmanulaangan ti umay agpapailot kanyak. Tais istoryaan ngamin ni Marimi kaya asaan lang nga agilot ti amuyo. Gapo iti kasta nga istoryana. Awanon. Awanon ti pagbibiyagak. Anya nga tano agdemanda kayo, Nana? Abangan numabalik tadaklaang. Saan, Nana? Tulungan kayo. Ay, wun man nga rod nakaw. Tulungan naktanay. Siyak tinakakaasi iti kasta nga inaramid na. Siyak tinadadaal kadagiti klentek.
Mabutengdan nga agpailaw, tamangan kanunugamudak met ida. Saan lang adayta? Amangan nudang randak dagiti kalugaran tayaw, nupatyan dati ibagbagana amang gagamuda. Anya to may baga si Kaji na. Kumusta ti anak mo, Mare? Anya kumaitakan ka. Kaya't ko ama-amuan no anya ti imbaga ti doktor. Apay adi mo matin sardengan ti mang padpadakas kini Nana Esther. Pabida ka man ngaminan. Manmanulaangan ti agpailot kan kwa na, Mare. Ay, saan ko naparikot dayta? Na, di ka mabutang ama ipabarangay? Anya ko matipagbut nga. Sika ti rumba nga agbutang. Ang mga no ti anak mo matan ti next target ti daya amang ngilot. Ha! Manggagamot. Anya? Makitang bakit? Mayatan tirik na ti anak ta. Para sa itamol lagayam ti solusyon na. Kat nagado pa lang ibagbagam. Tama nga no nagbutang daya abakat. Iso abinawi na ti gamod. Naira na laang anaimbagan ti anak ta, idi pinagtumar mo iti paracetamol. Naa, Amok nga minan ti sekreto na. Mabutang day ta ama ibulgar. ti bagam kit di. Naggurigor ti anak ta, tabi naibayam an arbisan. Sika ti nagkurang. Sa mabalin ka di ka agbirok iti pabasulam. Di ka lamasyan mo't iti bakit. Kasano no patyan nagiti kalugaran tayo iti istoryam. Kat dangranda na di abakat. Apay nga itakalaang anak kaw. Itay pa'y ngor-orayan na kati anak mau. Pasensya kayong tatang. Di magasak pa'y ngamin di ta barangay hall. Apay, sino tin na ipabarangay? In-report ko kini Kapitan Ter Aramiden da ami kay kini Nana Esther, tatang. Anya, Dakkel ti epekto ti inaramid na, tatang. Manmanulaangan ti agpailot kini Nana Esther. Kalpasan ti panang dadael ni Mikay. ay, piman mait. Paninirang puray, ti kastangar aramiden na. Di na mo't panunutay. Nga mga nung nakarkaro pa may sagmak di bakay ti kastangar aramiden na. Anya laki day. Nana Esther, Nay, anya ter aramidem dito'y balay, Mikay. kaya't ko kumatiagkid daw iti pamakawan nyo, Nana. Sorry no pinabasol ka iti napasamak iti anak ko. Namin ano nga imbagaken ka, asa anak amang gagamod. Day talaang agilot ti paglaing ak. Gamanya ti inaramid mo. Inwarwaras mo amang gagamodak. Pasensya kayo kuman, Nana. Amom ka day, manmanulaang ti agpapailot kanyak ita. Saan laad ay ta? Sa balin ti panagkita dagiti kalugaran tayo kanyak. Amok ati adda iti panunot da. Manggagamudak ka talaga. Madanaganak, Mikay. Amangan nudang randak dagiti kalugaran tayo. Tinuulbod nga istoryam. Pagbababaw yakon tinaramid ko, Nana. Sapay la ko mata mapakawan na. Mapakawan ka. Ngam no tinam na maam kat iatras ko ti demanda kontraken ka. Nagbidot ka. Mapakawan ka man. Sangwam lata ti bunga ti panang dadael mo kanya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.